MK waye attende le ndawo le yasenkwezela ine crisis yamanzi seduze kwethange but amanzi awekho so uthe uma ehamba ku door to door uthe umesha u door to door comrades wagcina efika la ekhaya awugogo madoda akabuzo comrades wathi uma edlulela ekhaya ugogo amina usekela mengomile umkhonto wesizwe ucomrade uHlophe ugogo wakhalela wathi umuzi wakhe wayewushiye nomfana wakhe umfana ke wayengekho esimene esiright wawulimaza umfana phakathi nje khona ikamero elivulekile nje li open plan ngoba wawuzena walibhidlisa wakhala ugogo ukuthi negiza bayikhipha wakhala nokuthi umelele inkomo ziyangenela nabantu bayangenela ngikuthindile ke office ka DP ngase ngathi ngicela ukuthi siyilide eziwadi ngoba sesibheke ama elections uma besilekelela bosilekelela uma bengakwazanga iyaqala community project ngomhla ka1 angithi nama project awu2 ngoAugust ngomhla ka1 September yaqala iproject kaGogo kufanele ngomhla ka30 yaphela into ezokwenza community la indlu ngaphakathi angifisi ukuthi singene ukuze sihloniphe iprivacy kaGogo indlu ngaphakathi izopetition wa community ifaka ama frame amasha iplastwe iqunywe kahle ugesi nangaphandle iplastelo ama community eward nawe cluster azoze impela azoyiqhoza indlu ukuze iplastic uma isiphelile uGogo isicelo sakhe wathi uma nje engabiyelelwa ngaphambili community umdlalo ose no community ungubani wakhala ngokuthi ucela ubiyelelo so ke sesizamile kimi material eziward but asifisi ngoba siyicluster ukuthi sikwenze kanye kanye sibhizi njengamanje eward 8 uma siqede eward 8 sonke sisuka siza eward 9 sizoqala indlu kaGogo Gogo sikuphathele ingokheli zomkhonto la ebekade zizoseka njengoba kuregister kuthi kuloregister namhlanje nakusasa bafowethu before ingokheli zikhulume uGogo ngomhla ka27 April 27 July ubenza iminyaka ewu97 ngiyathemba ukuthi abanye benu ngibakholwe 97 years wa 1929 uGogo amazinyo aphelele uma kuyinje mina amazinyo alakuphela awasekho ngemuva uGogo amazinyo aphelele uGogo edolobheni uyazi uyayela akawubambi kulani namazetiyeni uthi yena comrade akafuna ubambula letiyeni itiye labo emkhonto so bafitha bonke oGogo bemile bebambula yena akafuni yena Gogo umkhonto wesizwe unamandla Gogo njengamanje sibona amandla uma sesiwinile sikwazi ukuthi sinenzele izinto ezinhle hamba nje uthenga udrink Gogo kade uzalwa iphithe imali yakho comrades asifisa uPeace card asitende nje ucomrade ukhathaza asiphe nje amazwi enkuthazo sikwazi bafethu ukuthi sihlukaneni ukwazi ngikhondo kwaza amandla hayi ngimdala ke namhlanje 97 sale nje 3 ukuthi kuhlangana ikhulu amazinyo aphelele hayi hayi uNkulunkulu azasikhumbule nathi sifike kulowo mnyaka ngeke uzudonso ngisho nangesikhumba futhi wena Gogo hayi cha siyabonga Gogo siyabonga futhi hayi sibusisekile abantwana sebakushiya halu abakushiyanga Gogo na yibo bonke la kwaza mkhona awukho uGogo ngemandate hayi siyabonga Gogo kuyisibusiso hayi sengivele ngaphelelwa amazwi kuyisibusiso nje ukuthi sinyathele la emzini kamuntu omdala 97 hayi cha ukusho ukuthi hayi siyawuthatha impela lo mkhandlu ngoNovember siyawuthatha impela umkhandlu ngoNovember uzokubiyelela Gogo uzokufakela ugesi negiza yakhe abayikhiphayo umkhonto wesizwe uzokwenzela nje konke hayi siyabonga kakhulu hayi imphelele Mandla viva mkhonto viva okay sivalele kokheli khona sizokwazi ukuthi Gogo simdedele yeah hey
Hayi siyabonga. ubuye ngapho gogo sicela khani ube manje Comrade, umuntu kushuthi akabonge ukuhamba size sifike la endlini kabani ekhaya gogo isibongo kabani oh kaMafani oh siyabonga ukugcina sifikile emzini kagogo uVirginia Mafani makuthi ngizwe kahle ngiyamangala ukuthi ugogo uneminyaka engu97 hey shuthi umuntu akaphilile uThonga ngoba phela mangibani ugogo una97 ebeyihambela nje umqemane kanje akushuthi umuntu uNkulunkulu usazomupha la eminyaka kuyathokozisa comrades ukubona abantu abadala endaweni ngoba kuyaye kuthiwe ulwazi lonke nolwempilo kuyayithi indlela ibuzwa abaphambili nasekukhulisweni ekugcineni kwamasiko kushuthi abantu bakule ndawo la sikuyona wathi what 9 inkwezela abasanenhlanhla ukuthi basenogogo abasengakwazi ukuthi babasize ngoba phela ekuphileni kwethu into ebalekile ukuthi abantu bagcine isiko nendlela yokuphila hayi lento eseyiphilwa siyiphiliswa abelungu ukuthi mangithi ngiyabheka kushuthi ogogo lempilo thina esiyiphilayo abayiphilanga ngoba mawuthi uyabheka khona abantu engibaziyo mina abancane kunogogo kodwa abadala ngakemzimba ukuthi isimo sempilo asisekho kanjani so kushuthi babusisekileke abantu bakule ndawo ukuthi basanesalukazi esingaka esisengabacija kakhulukazi yabo nje izintombi kushuthi zakule ndawo zinomuntu impela ongayikhanda impela kushuthi nathi siyophinde sibuye soshela kahle kule ndawo sizobuya impela sizobona kahle ukuthi kwenzakalani ama-comrades ngoba esho iprogram ukuthi sazoqala iproject yakho kuyala ngoSeptember ngoMandulo inyanga ebaluleke kakhulu siyathemba ukuthi mhlawumbe nathi izinto esizenzayo ngokomsebenzi sobe singabambekile kakhulu uma ukuthi sobe singabambekile siyozama Nkosi yami nathi ukuthi sifike futhi sizobona ngoba ama-comrades mayethe kule project enkulu kangaka lokuthi asize umuntu omdala uthabiyele kubalulekile comrades ukubiyela ngoba mangabiyeliwe ekhaya abantu bagcogcoba igama lokubiyela nje lihamba liye ngiyile la uyitende sebaqeda zonke na beyithathela nje bathathela ayi kusho ukuthi kubalulekile ke lokho ukuthi ama-comrades akwenza ukuthi abiyele futhi nendlela yakho ilungiseke ngani ngoba akumele kube nomuntu omdala endaweni ohlala kabuhlungu abantu abeyiphuzela mhlawumbe beyihambela lapha emgwaqeni omunye useyawela usezochama la uyabona siyathemba ukuthi iproject izohamba kahle comrades mawukuthi ngempela sixinekile la so esibhizi khona siyozama ukuthi sehle futhi ngawo uMandulo naye umbovu so siyahla masiza siyakhuphuka sizokhuphuka size ngapha lo khuphuka itheku sizokhuphuka gogo so bakanye nama-comrades sibone ukuthi iproject ihamba kanjani siyathemba futhi yoba iproject ezoba yi-success isize abantu bayeke ukuhlupha la ngiyacabanga ukuthi nomongameli womkhonto wesizwe uyokujabulela kabi ukubona ukuthi most ama-project akhona ama-project atarget yokusiza abantu abadala ngoba abantu abadala kuyaye kuthiwa aba-vulnerable ngoba ezinye izinto abasakwazi ukuzenzela bona ngokwamandla nanokuyosebenza so siyathemba ukuthi intsha yendawo nayo izobuka ihlomulo ngoba le project mayenziwa la kumele ifundise nakubantu bendawo ukuthi nakekelana abantu abadala ngabe sekuba nabantu abadala siyasibona kulabo abakama ngezandla abantu abadala kuya ukuthi mase kufika isikhathi esithize babathatha bababeka ey'ndaweni kuthiwa bahlale bebodwa sibabona kakhuluwe ngapha eThekwini umuntu nje mayesemdala uyasuswa ayobeka lapha kanti thina simgcina ukuthi lolu lwazi analo sihlale susicicha ngalo kuze kube kufika umhlaba kuphela siyabonga comrades iproject siyathemba izoba yi-success amen Mandla viva Mkhonto wathi 9 viva ngiyakwazi ukuthi umndalo uyakhulumela iminute elilodwa nje ukuthi